Aro. Ase twi ugira ubwenge cyangwa uri igihori? Byagenze gute? Nta byagenze gute? Mukanya uvuye mu rugo bagutumye iki? Sinjanga se n'ubunyobwa. Umva ubera ikigoryi. Akintekerezo zawe zose zibera mu gifu. Zanzibar n'ubunyobwa bw'Ubunyarwanda nzanye ni bibi. Oya si bibi ahubwo ikibazo nuko bidakenewe. Kandi mwumve niba mudafite gahunda yo guteka mu mbwire mbekenye. Nubundi gahunda ihari niyo kubiguhekenyesha. Kuko nubundi nta kuntu bagutuma wabona amavuta guza n'injanga n'ubunyobwa. Kigwe Kazu nibyo nazanye. God have mercy upon us. Ndaje kubisubizayo. Umva ye abacuruzi ba Nyabugogo sabasama nkabi wanyu. Aro. Yes twi. We Kazu ubonye gufata nkwahese. Uravuga iyi mbonye uri kumwe n'umukobwa w'inzobese. Urakoze cyane. Uwo mwana wamwitegereje. Namwitegereje rwose. Wabonye ukuntu aberewe se? Umva ye ariko abaviye bazajya bashora babambike. Nawe ushishikara ngo ugiye kurya amafoto. Uzicyo nawe. Aro. We twi izi message mbonye muri phone yanjye ni wowe wazohereje. Uwo ni njyewe wazibonye. Umva rero nkubwira kigoryi. Cyuko na munuko. Urajya kumbaza ngo urukundo ni iki? Ujya kurutangira nigeze ngo igishoro. Aseserisa numfatira nibazo man. Shani mugakabya. Uziko kuntu uri kubikabya. Wagira ngo uwo mukobwa wawe kwanze niwe kumenyana gibera ukivuka. Aro. We twi ejo ko twawe wifunze se wari ugiye he mwana? Nari ngiye gusura Pamela. Nabanye wari watiye Desire kaga kwetu. Cyane uzi kuntu natwitse mwana. Wamusuye mu rugo cyangwa mwarasohotse? Oya twarasohotse. Urumva twajya mu rugo mwana. Ubwo ni wakoresheje amafaranga menshi? Naga ari menshi 70 bya kuza gusura umuntu mwana. Twi ko wangirije mwana. Akurubane muzacu ubwenge byagenze gute? Inkweto wambaye wayitiye. None ngukoresheje ako kayabo. Shana by'akayabo wana. Sha icyo nkubwiye cyo Desire nabimenye. Namaze kunywa nazaba kiyaguhaye. Aro. We twi umeze ute mwana? Meze neza cyane. Ko numva suri gushinyika byakugendekeye gute? Umva ye uzi kutazi ziri guhangana we. Ubuse bagiye ko channel za dadi zagarutse. Ako twiri ntugakabye. Konzi neza ko sari umusaza na Facebook nayo yiziye ibyacono bivuye. Ibyo papa ndi kubwiye mwana. None se dadi mu ndimi z'amahanga niki? Oya naga ari ibyo ndi kuvuga kiramana. Rekas Imana ishimwe. Nari nabivuze ariko amasengesho yacu nago yapfubusa. Yego gose Imana ikomeze yabwe icyubahiro. Oh my god. Aro. We Kazungu umeze ute? Meze neza ko numva wishimye cyane se. Imama y'Imana ubusinano kurumbi kubwira. Mushiki wa yaneteshe ndarasura pe. Reka se twiri nawe ntugakabye nibyo bizamo. Ahubwo se nibyo gusa. Umukobwa araseka neza ukagira ngo ni mashini gandi iri gutogota. Noneho nagaruka ku ngendo ukagira ngo ni burende iri gutambuka mu rucece. Umva ye ariko abasirikare mwabaye gute? Uziko umunsi wageze mu rugo uzategere nade mu ikoti rya muze ugira ngo ni haduyi. Ndizini uri kumva uwo muntu. Aro. We Kazu byifashe gute mwana? Maze fresh tu. Okay, Kazu ukora akantu nshaka kumfasha se mwana. Katabara k'amafaranga ndakuzi. Umva kandi bya ndi byawe. Nubwo n'amafaranga nagari menshi. Naki se nyine urashaka yo gukoresha iki? Nyine Kazu, fofo yarwaye, karashaka kumwohereza. Fofo sheri wawe se? Urakoze cyane. Sha mwana yarwaye. Ako twiuzi ko nemeye neza ko nabwenge ugira koko. Ejo bundi gihe mama wawe atsikira kumwungisha barinze kugurisha ihene. None uwo mukaritasi utazi uko wiriwe urinze kuguza kubwe. Erega nyine mwana ni sheri wanje. Gashami kumurizo ku rutirigongo. Twi uziko abakobwa burya bwose babatsinze icy'umutwe. Uzicyo nawe. Aro. Bite Sarisa. Fresh. Gira mu rugo konje kuza. Ibyo babimenye kare. Babibwiyo nande? Babakobwa bane wateye inda nibageze mu rugo kare. Kigwe. Sese babibwiye nande man? Umva ye kuba arabangurura so byatuma batahamenya. Nyine ninde hababwiye. Ububwa n'ubutoma bwa feke wateretisha. We sese ndabikora gute mwana? Shaka nimero za papa wa rubanda. Agira iki? Akurangira hejo azubaka. Sha sese nago nakurikiye dipe. Baca umugani mu giswara ngo umuntu asimbuka akazi banasimbuka akazi. Aro. Bite Sarisa. Bitatwi bujya bwose nawe waje. Sha naje ko sinzi ko nzasubirayo. Kubera iki se kandi? Animatere mu gukubita imbwa y'igipfusi. Agira ngo mukubise inyundo. Uratinyutse ukubita animatere. Ibaza sha yavuga mu manzane ko mu Mugisira batanu. Yubanza ugatanga spaces. Sha nta bya space, nge se nago nyene gutaha. Na mahire kuba warutashye bizaba inamba ugiye gusubirayo.
Aro. Aro. Bite Kazu? Sawa twiburye bwose nawe waje. Wanago ndagera gusa njye kujya mu modoka. Amakuru meza amanota se ngo ni gute? Reka amanota sinayumvisha. Ugira ngo se muri system narimo ikibazo. Twiyikiye kibazo. Sha mwana printer we n'ikibazo gukora amabireti barajihorera. Oya, sha twisi nabyizera. Ikibazo kiri kuri wowe. Uravuga iki Kazu? Ubwo nasesenguye. Je Kazungu ubwo nakwize. Ahubwo uzi ubwenge ayo mafaranga ubu yashaka. Nyine wenda ikibazo cy'amafaranga kirimo ariko nawe ujye ubimenya. Menya iki? Mbagwe ntabwo mwigana. Turigana. None niyageze iwabo karase amanota ntiyayavuze. Ikigaragara cyo natike waracereje. None se Kazu washatse ukuntu nyinira deal man? Nabya deal. Ubwo uza amajoro naburaye kugira ngo ukunde urihirwe. Tekinika naho gatabagwa aragukubita gukubite no munsi y'amatwi. Aro. Twizi ko wajya ngo ufite depression mwana. Depression y'iki? Yo mu rukundo. Gusa njye nkwibwirira. Maze kwirirwa nkugira inama mu rukundo. Ase mwana mwazajye mwumvikana niba twashwanye. Wenda mushwanyaguri. Niko madam. Jewe Kazungu ujya kumenyana n'iyo nshinzi twari turi kumwe. Yani twari turi kumwe ariko umushuti wanje. Wenda ushishuka inda. Umanika gati wicaye ku kamanuru kamangamanga. Ninongera kubona wiyandikishije utu message. Simukadi yawe nzayihindura invalid.